Premanochi Badwam say one seven doors the obeti no ebi NSA. National Ambulance womo aye ho adwuma me mechanics no womo de nsem otudwa sese de akromfo ne womo nini ye ewo ye kolebu ho no no ha dwen pa sanso na nipa nwotwe mpanifo akide womo mboni nyina ne se de VAT se income tax ho nkrata no womo atwa womo de na chese wode ema o manfo giska gugu no ebotu womo na meburu bi so womo garu ne timpani womo ate womo agumonte so ya woye ye chede nyina afadum so ka ne yetumi dum don huri bebre no wode summo ya bro sempa we ne nsem ahodo bi na mde so mo se bedwam so kase bo kai say DSTV channel 280 Go TV channel 119 so na Facebook YouTube TikTok baby ya da ho Adom TV wo hia me ya frɛ me anoche wa ba adwa se wa finche mo no me de to so amount Director of Operations wo Ghana Auto Limited Abraham Ashley ede ensem atudwa no kire se ono ne buta ye nyina ne se obehwe na watete o manfo mo benya ahye ho mpempena de ho animdie na ambulance service no ankasa na se wo mo ahyen no a wode fa edipa bra kwanhia se ana so buo yare ana se wakwa hoyehie mo no wo mo edibre ne se wo mo hwe na wo ye e wo kolebu aban yare sabia no wo ha ba ko ede se de akromfo tete wo mo no bia ye ahyen ne sisi a wo ye ho adwuma ne ade be kye na kwabra ne ahuri asimu na de ope wo hyen no bia no watu eko se de motu ato so ochena mo de be ye adwuma bu aso be maso e de kwa ha adwen pa mo de ade hyede ato mpanifo dem so mo homene so e na sa de pa bonfo tete wo mo no wo mo eni. They say the security here it is not for national ambulance, it's for Kolebu. So whatever happened to us, we face the whatever. So please don't come and say we know. This environment is for under-ministry affairs. Adom News in Central for the Director of Operations or no and that Service Ghana Auto Limited, Abraham Ashley, Etwetwe Nkomo, say anoche ni nsem. We went ahead and make a report at Kolebu Police Station. Say this is what is happening. They have come here severally. And unfortunately one day no yechi Kolebu security back also door no say obie until we arrest him and we send him to Kolebu Police Station. And now Kolebu for say on here we now or your security but he's checking say or doors now lock here now. So police even came in for fingerprint. Up to now results no and buy until yesterday say yen park cars no wo shop obi on buy ye the beba enim ha na obi an ho na say obi beye bibia obesro. Recently you call holidays, the Muslims holidays here by no. You bought 3 of the cars beyond side door glass no. So we have to say we are not going to park there, but ambulance won some so no when wo mo aid mechanics wo hono eno no na Ghana Revenue Authority no e mo mpanimfo wo mo e de na matimi a che nipa mako mapo enwotwe na won boni nyina ne se ne to krata no a e wosa mpanimfo de ma wo mo na wonam wo ba na wabetwa mo na wagiska de akoma aban no wo mo ahye wo ho atwa won de no de nam e no hye ntade a chese obese wo impersonate wo chese wo ye adwuma e wo ye Ghana Revenue Authority ntimpanimfo asoma mo so mejeje to abra wo bia nsoma wo ne no na nyankopon ayi wo so krata mpanimfo aso mu mako enwotwe epanchi ano omo issue omo invoice ana till receipt. The woman say, why register for VAT there? I say, at all times, we issue invoice. Why you happen what tomorrow? Until baby I call no. Ya chichiomo, ya new moko, ya invite ya new moko, your officer. Afei wode afutuo ema Ghana fo a wo mo eco shops ahodo se woni a wokoto ne ma wi a hwe se o VAT receipt no e ka receipt a wode ebema wo hu isan se enforcement team yi eye wadwuma yi se be ya wo mo entua VAT ne nyina wo be kire wo mo mrane se uko be na akota ade a nipa no wa register for VAT wo mo dia na ji VAT invoice no eno na kire se wo yo ba o man baba yes inti anyina no e say ye make sure say ye kota ade a ye gi VAT invoice e wunya pa everyone enko eye etifi epoye mantem no emu mabro bi a wonom ewo garu ene timpani wati wo ho agumonten so a wonom aye asomdwe ye kire de friend say peaceful demonstration na ne nyina ne se wose be ye mfie miensa ntem ne se de omanfo ni wo mu ni ye wo mu hwe nyina mahode ho nsam so ho no woni wo mu eni ne ye ne eye ne kane na adumfon bedam woni beba ho so no na de ache wo mu ase one mpanimfo oje ne krokro de John Samsa ti ho akohia se wati wo ho agumonten so no wo fe wo se
na mpanimfo hu ne se wanyefunu ya wanya na saa yakayaka de onamu ama adwadie na asetena mu nsɛm ayɛ den wɔ garo ne timpa ne potem wɔ no no ɛto atwa. Look at we have 2 hospitals here who can operate surgery, but because of the frequent lines, our patients are usually asked or transferred to Bolgatanga Regional Hospital because Boku, we cannot go to Boku as it stands because of the conflict. Opanyina Manaswa, Otuan is 7 switch say, and Nam Kania Dunso Nintino. Among you Madonna Egu and Kanka, anyone more Miyoko store, the banner Sabiadia, I had drained the Momo passe, Womajuma, won't be to me, I never pay. It has affected us so much, both economically, in the health sector, and even businesses have collapsed. As we're speaking now, there's no lights, there's no electricity in both 2 districts. That is how it has been since 4 years. I brought that ceremony. I come at DC is Mianu Yomo, Garuni Timpani, Messin the Mono, Omoshe Womo say, Ombaya Juma Buma here on the say one how ye, Ombesano. We are all fighting so that whatever we all do, the information can get to everybody. So on this note, once we have all stood here for long, I want to assure you that we will continue to fight collectively to make sure this problem is solved. Thank you. Bless all of us. International Monetary Fund ekuana ya na yedwane to awo mo se kobasa o my Ghana ye wa hohiehie mu ama godo no akora ne ko na oja wa kwaje mu na Ghana afeni ko na we ye de na be $1.2 million na yensa aka na mpanimfo tena se no ada no sentrofo nhye mu ase no na ja eku a wo mapa wo a wo ne Ghana mpanimfo no edi ekita ho no wo de atodwase afa de eje nya bedru eye IMF sika no afa di nkan ne beba Nyankopon ya adom nne nti ehwe ani mu se nne no enkwa wie de na $600 million Ghana man ensaka. There's a $600 million release. I'm sure I'll be working with him to see whether we can get it by tomorrow. And then we move on to the next 6 months, which will be another $600 million. And then we have about 5 different tranches every 6 months in the periods forward to get to the $3 billion. With regards to the issue of the negotiations and discussions of commercial and external creditors, we really are, at the beginning of that discussion, and therefore cannot really be specific about what haircut. Yefri ho na afa yenko eye Asen North na manebo yefri ho ba ne se on se Supreme Court ni kwa asese na kire se Opanyi James Jeche Kwesen ne be yanka na konwa ne mpadifo mutu no na onye hyehyɛ mpreso betimi asate ho aba na se bi beto odwa no na Andy Apia Kubi wono no wo yemranim ni wode ade hwede to abato commission woni se nko ndi woni se nka abato no koso no Opanyi Jeche Kwesen nya 17,498 vote na no ejira ma ohamonche mu aduonu no machiri po aduonu ba ko 55.21% na afa abna druwa mensa enya 14,193 na se hamonche mu aduanan na chipo aduoso enkro 44.79% nti nka aba ne say de nka electoral commission no fa de tumi enka se Opanyi yi na si nchen yi de sansa abna druwa na enya 14,000 ne achenti no wonhwe no fa no nsi adwaso se be ya ye tamsika sakoto aba bie mu no etubitwa edipa be miensa se nan no mugina ye to mu so aba abato no a ya disqualify ye wura kwesi no enam de ye wura kwesi ye so ntini ya disqualify no eni nti se ya disqualify no a emramu no the spirit of the law and the tenets of the law ekire se omo akari nyina so ye disqualify mona. Now, would that be fair and just? Say, or no, onye boni bia. Wadi no ho afa emrakwanso. Na wababe to abansania ye to no pepepe. Na boni bia nim emra bia ntia no. Na wawie na yese enam se nipa baako bi ewo mu a wamfa emrakwanso nti. Ya sakra resource no. Enti etwam yensa nkoto no foforo. Yemfatuto obi a otumrika ho otumrika yese fale ba kum ena tumrika obi atumrika across lane
waba bedi kai eni nti ye disqualify no ye disqualify no wi a de otoso mienu no ono se disqualify na ana se yenka se de otoso mienu no o mo amotoso mienu miensa nan mo nyina mo sanko sase entumi kan bio Yerande apia kubia ono oye mrashe bedwani na ono nso ye emranim ni ekire se sabiri se wo boy electoral commission so bo anya ade yi entimi nkasa so di ehemo ono ye public officer no obe kirewo emra no se ne tie na o kirewo emra se ne tie na wo kase bibi sa ni ho a ono ni akwanya bia obetimi hu se de wo kan wo boa na mom eni tie si swear oath no wo swear oath ati se wakantam sasema wo kan ya no kre Yemfiri hono mana yenko apa Denchira East ya na hinkro eye dunkwa ono fene finfi mantem wasem na meke na ko no abro no ba kwa na se kro ba ko e friend se Denchira chechire na eni je se ma firi ho aba ne sa Adom kase de betu dwa so kompotem hono mo ne se de sutine bi da ho kakraka atade e de so pa me kwa benim na ohwe se de adwene ne ensuomu na makase wo mu a sempanimfo mu ani ko ho betumi de ayebia ya omanfo dodo na betu kwan abepio no abehwe wani so ade ne de sika brem potem sansam nti no empanimfo a wonom ehwe akwansera konsam so atimi aye eco tourism center stronko kwa wo a watwa eho ahomem fa baba be bofem say the baba be yes tourism center project na baba be start nti mfaso de bia baso amachechire man Penimpa wo Ghana Tourism Authority ano yakwasi ageman no wo kire se obi be yi wo mu asosire se ahwade ekoso pa e wo asuo yi ho esenti de ho be hia se wo de wani ba behwe na afei wabo asebe yi a ebe ya kwansra ebe ya enche ne nya ne tie se sa chichure memu aso ye wo tourist site bi a esombu papa eye dasronko ene fisha edensuom emfie kojoko ho a obi anfa ne sanka on fi se abakosam ne kire se yen won oman no achiwade nanso omudi pan no pa enti akoye tourist site bi a atwa hoho ba kronum kofo ba behwe oni nyina mu no mansiri krache wo Denchira East Ebenezer Apia Fossen ekire se empata ewo asuo yi mu enyade a wodie na no nko akeke eye amamere kese a ewo se nipa epu ebehwe enchiremu ode tu dwa enie chere kroi ye won nsuo bi wo ha ye nananom ejade ato efe no nsuo de tepo enu mu nam no yenwe but obi aba ye de pan no ne bubugu mu ahu enam no akese nemum ye ne ehwe enim se benya investor obetumi ebe develop mana by tourist site